Yenu aba na nama Macbrown a wadwane afiri UTV a se okobọ no hodwa ewo onua TV as say ye nyina ye no yoyoyo bobobo yenu aba yi ase day trash TV3 day trash no moye no yenu aba no ase no abusa edini AdwenepaheneTv aka Enkratamu Kinkon aka Fufokin aka Bema Fan Yirenu Enyefom aka Mutua no omote Mr No Pressure with me chair pressure be de be fawo abusa ndé kwaso baso a share video no na like na onu binya de enhwe ya da so le ya yenu aba na nama Macbrown na o ye adwuma ewo UTV wo ne tua se Macbrown what as so ye Macbrown show Macbrown kitchen what as yenu aba se bio e ban industry no a wa gidin ye pa na sabi e ba se yensere a we mo asere e ba se yensu ba mu osu bibia na wo de no aye de awuram eno ne ade a me pe nua ba na asem na se no yenu aba yi every UTV UTV show no mo ye na Saturdays what you say United show base no mo ye Saturdays no no mo ye no utum say yes Ghana for ye nyina na ye ne je ho a obia ko tra so ne etie ne ekọ yasom ye de pa konkonsa ye gba betie na we na nama every UTV na ofiri ho no na onua TV for ye de etwe no na se onua TV for no edika titin na ase kitten na ye na din so we free wire dey akọ na we na o take bold step na minim so okunu so na ye dey e ka che se meyere ntawochi free ho na akọ because epokra no enso etogum ebia na ba bia no pay na etua no kwam despite o wiska pa about or selfish or say kwam despite wo ska but or selfish e woni sika ho anytime make sa selfish no ye woni sika no che se on the onim so de toto cars sana Ghana phone bi e kan the onim so on de toto cars no de kire mekani o banan Macbrown double pay ye ntua ma no na onua TV so eye wele se o metua da ma no nto hunu se no sika wo ha de a na manye sika na me ya do ya ade na se metena eseme de eseme ko na duru ba bi no ema ba bi a na Macbrown UTV no ho no amanfo start say wakofa afia shows ne gamo aba no show so ene sem bebre te so ye do so free ho atim di die basa ekọ court nyina fada Dixon mo court issues na Macbrown on pen ho asem nto we free ho we na Macbrown free ho ene wo kọ kan say onua TV na onua TV na okọ no Macbrown an consider eye e kan say ebusha say me mo pass me consideration bi am sa date rush na omoye no one consider date rush but or consider a UTV for because when him say one consider omo a e bia na bibi on ho on baba beje at the time kasa date rush omoye mo shows Sundays na nama wonim say wo ni pay di wachi okotena TV station so a omo nyina be free ho abedi wachi abehwe ensem a wo ye because how I present ho o dress ya wo de ko obi bia no be ma nipa abepu abehwe Macbrown ti Macbrown adentina aha no oba be selfish e wa ha e say day trash wa say no wa brace Ghana fo nyina no obi pe empna obi pe boyfriend obi pa wale a day trash TV3 shows no mo komebo a e say na ma say oro de wonya kuna wie ti say wo beko day trash o wo show won show emfa no ho nti na ese day trash no menim say so change no no me call Friday dia menim because say no e can say United show base no eno Saturday ena ese na ma so ese onua TV wa ba so Sunday ena on so da be hye nti na say from Saturday Sunday comparison be de ewum na day trash no Sunday so na ma so ba show Sunday a hwan ne ngohwe no wo hwan na be hwe no drop your comment me to me nka me busa wo hwan na be hwe no day trash na be hwe no Sunday anasa na nama new show no de ba onua TV no na be hwe ana hwan na be hwe no drop your comment nti say onua TV ene na nama Macbrown ayede akabum o makasum a o muja no e bo se pru ansem e dato a e ba no ano edin e busia obaso me kan for tap send edama tap edwuma de ko mo so yasena person send this guy from on ne de ko Ghana kwanda tap app no na me kan for the mount
o first time na we use app na we here promo code adwenepahene ni wa bo agum obenya discount kama what access pepe na na ma eden sem bi eba na na ma Macbrown ensem a wode eba no ano eden na na ma say TV3 watena mo so na na ma wo se day trash watena mo so because empna twen basa any edie basa ekoso my Ghana mu na na ma say watena so se wo pese ko day trash enne fa behwe show akoye onu kwakoye onua TV na na ma na de wodi ba die bia meka se obi gina ba bi ne kote abre okope se bi de we oba bi bu no pa o de trash ahwa wo de wo so akwa no ana se be ma bi so ti ba bi na okope girl o de trash wo so akwa no sei o show no wo da be Sunday adentina wa fa Saturday menu aba adentina wa fa Saturday na ka anko crash United Showbit na ka omo no ma wo ho no ma je ni en hwa ade abusua mese kanfo healthy LC edama opeso trinwi na hana why red loss peso trinwi eguro kama healthy LC be de bebo mo UK akwase bruni de nsa ashe certificate na ase we fake bia nye de enim okon ho obenya ntobo ase atreat trinwi kama ono asan wo saloon what ase ono asan wo hairdresser ono asan de trinwi kama de edema healthy LC UK contact here na jo mo number ono de baby obehye de abro ache kura no 3 days na won saaka fraud bi anyede enim nsa adwenpan no de me ne BeckyTv aka abomu BNA what as say pepe yan traffic meda wase na ma Macbrown akọ onua TV as say ono akonsida onua kan say TV ai wurade me mpo ahye me se me akasa kura me dwene wa mente ase na boko de wa consider United Showbit UTV na se o de ni bre ebegu TV3 so na TV3 de nanama omba yenye no TV3 ye akokora wo TV3 ye abrewo o se me kasa nkora mpo no me yema hye TV3 ye akokora ye abrewa ese wo su ba be good TV3 another TV3 for me for wana nye TV3 for mu ntru me ka wo na nanama de se ni sika sem kosoro mu ntru me ka ko hu nanama na the show no ma hunu tamambe organize show na ese na na next week nim tam odeba ebe tam ase besesa TV3 for mun turmika ma mu na momoto na mun ko tues kama na na tam no wonte so mra fom ana wonte so nkosoro yesa ade a asema sifie yesa day trash no mo so mo pe girls and boys no ayeka eda mamo medu besia nyame adoma besan hia subscribe to our YouTube channels BeckyTv AdwenepaheneTv TikTok baby ayo ho follow Arena TV what I say Arena page so the honum direct TV so the honum AdwenepaheneTv or Adwenepahene family page so the ho BeckyTv so any agi adwai peace out Adwenepahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi